I pozdrav, dobrodošli u moj prvi tutorial na mom novom kanalu. Evo, danas ću vam pokazati kako skinuti na najjednostavniji način video sa Facebooka bez ikakvih dodatnih programa i sajtova. Ja mislim da ova cakra radi samo na Google Chrome, ali nisam siguran. Sad, u čemu je furka? Odmah znači idemo na link, evo zoomirao sam da bolje vidite. Ovo što piše ovdje https://www.facebook.com. Znači mi brišemo ovo https www, brišemo sve do tačke, znači tačka ostaje i pišemo slovo m. Idemo enter. Evo, što smo sad zapravo radili? Radili smo to da sada vidimo Facebook kao da smo na mobitelu, to jest sam ovaj link ovdje govori kao mobil. Sad, pošto mi to vidimo kao na mobitelu, mi ovaj video možemo sahraniti jednostavno kao i običnu sliku, ali moramo ga pokrenuti, znači nije ni bitno, samo pokrenuti i odmah stopirati. Desni klik na njega, spremi video zapis kao i odaberemo mjesto gdje ga želimo sahraniti i evo ga save. Znači bez ikakvih dodatnih programa ili sajtova skinuli smo video i evo ga, znači, jer i sami, evo, jer i sami već znate da 90% tih programa za skidanje preko Facebooka, YouTubea, programi ti 90% njih su virusi samo. I ništa, to bi bilo to i pozdrav.